شاندك جا كردن أذربيجاني لفيدرينا لهوليرا بايتخت هرما كردستانينا ام بزانبن كا أرمان جا سردانا في شاندي بو هوليرا تشيا أو تشبكن جل كيب جبن زابط ممندوف كو سروكي كوماليا كردن أذربيجاني الفيدري الاستديو نوروجي ميفاني ميا كاك زابط تو جلي كيف خير هاتي هم بو كردستاني هم جيش بو روداوي سپاس دکم هم جارا داوی کنگی بو کو تسردانا هوليرا کربو بری و سردانه برای سر 2011 هولير هل جلك هاتي جوهرتن معنا خوشة جوهرتنك مازن أنا راست تو كيف خوشي كنتو جار سردانا هوليريت كي راست والله أم تركيا خوشن يعني من برای قلت بو أو جبو ما هاتنا هولير هاتنا كردستان زيارتك مازنة يعني جلك بخير هاتي تو جلك بخير هاتي أرمان جواج في سردانه شبو ونجبر شهر في سردانا أو ديامن فيستوال رامان أو كوارا روما كدر باستكر فيستوال ما دعوت كرد هم هاتن أو فيستوال جد دروج بردوام بو فيستوال راست باش در باس بو سر أدبيات كردي سر زمان كردي كو هم كردستان هم درو كردستان چاد چه سروانا هم پانل در باس بو هم خافتن در باس بو يعني باش در باس بو وكيدن وجوات هبونا ونقل كي جوفيانا بلانا وچيا يا سرد يعني هاتنا مثلا konferans bu ve dere am hattı li disavur çent merve devlet am civiyanusa am havdittin me pekane yani am razına başa disa am vurun hatta ku am için yani çebi ve disa am havdittin am pek benin مرد دولت فستیو اف چالاکیا کن هاتبون و خواندن جبوی دعوت کرن درباره واره ویژه‌ای و ادبی و چاندی بومانه ایجا روشا چاند و ادبیات نبرا کردن آذربایجان ده نها چاوایا بربکی داره و دچه نه زن نها هناك روشما yani عالی devlet izinlidir yani müsaade kanuni her derece bu mevkiriye زیاده از بیشم که سب باشتی نه. جبر چه؟ جبر هناك کمانی کادر مهنه هناك نظام والله وقت سروانا لی دیسادتی یعنی هناك نویس کار مهنه سر رومان و پوست خوجه دنیسین کتاب درتی روزنامه دو هفته یک روزنامه دیپلمات کرد ما مستطایر درد که سرکویه yakşı denge kurt ev meye yani Ali devleti de hatta damazrandan denge kurt hem zaman Azerbaycan'ı hem Kurdi dert kavi evcihe bak ev bizava çandiye bu xwendina zimanê dayîkê bu xwendina rewşa wê çawa ye li Azerbaycan mektebê da ki dere Kurd jiyan dikin yani ev gund ku civakê Kurd zêde ne wê dere de ev mektebin de zimanê Kurdî mafê zimanê Kurdî didin yani devlet daye ev sinifên serekê de ku dest pê dike yek du sê çar heta çareye yek heta çareye vana hene ev resmi ev ji çend navçeyê din hamaya wekû me berê jî gotu bû hinek ev erdeme ku em jiyan dikirin şerê navber Azerbaycan Ermenistan'a da ev Laçin, Kelbecer, Zengilan, Kubatli hattı bu dagirkirin yerli Ermenistan'ı. Naha nu ev erd başdastandı. Neş ber em çun vedere de naha disa dest be. İro Kurd bela bir nav Azerbaycan'a. Berbiş ev bu perverde hinek astange mehane. Yani ev ne دست من دست دولت ده نه که روشه جبو او نهال چند نافچه‌یان او هیا دبستانین نهم وک از زنم سه نافچه سه گنده دا سه مکتبه ده هنه دو نافچه یه گندانن یه گندانن yani kudere de kurciyan kın ve dere de ev ders hene ki jan nafçe ne ya Azerbaycan'ı yak ev nafçe samuhaya ve dere de dugun tane seydiler o gadili dugundun vedere de hana yakşı Ali Naxçıvan'da navçe şerur
گوندی درکند وی درجه در باست پرورده گوندی مدرسه هبو پشتی و داغرکاری که مرد بلابون نه سکنیه لیه دیدم که پاش دادی چن وی داره امجد دست بکن گلک خلق زیورینه هاتنه و گراندن بو نافچین خواهد چلاچن بیانجی او نافچیندن نه هند زانم وی داره دا هرم که مزنه وی داره دا نزدیک میلیون که مرد زیان دکر که حتی بود داغر کرد نه پاش دادی زیورن حتی نه نزدیک 15,000 مرد حتی زیوراندن پاشتا 15,000 وگریانه 15,000 وگریانه لاچن Laçın yani her deri Laçın haya Kelbezer tün he dest pe nekiriye. Laçın Şuşaya hene Karabağ'a yeme Zengezur roşlatam dibejinde. 15,000 Kurd vegeriyanı. Ne tevay. Tevay. Çen juan Kurdun? Valla tevli hava yani merv nikarı bejik çıkas Kurda çıkasına yani Kurdcu hane zefe yani bir derede. Laçın yani çıkas Kurd malavana ku hatta avakırın çekirin şuna. İşbili Kurdan ki ne tevapek hatel ve deredijin? Her halk Azerbaycan'ı bxana? Ha, halk Azerbaycan'ı yani hem Azerbaycan'da yakşı Kurdun. Baş. Vakidin tünü yani beri nafçı Laçın'ı da ye berici filla Ermen tünne bu. Tünne bu. Jannat kırın. Na, bir derdi Laçın'ı da jannat kırın. Yani duhatın duçun bu lejiyan tünne bu. Tane Kurdu Azerbaycan'ı bu. İnnaha gündemehi evreya elektrika nizanım avı her tişedkin le xanı tün. Kar baş brevediçe yani kar baş diçli harem mezine. Da got milyonek xalq li hereme dişameri. Çen juan Kurd bun. Yani hecmara Kurdan li hereme çend bu. Naha em statistik diroki ku hüldün servana bunerin nazik 200-300,000 Kurd ve dere de hane. Li resmi ku bar buneri ev statistik raksanın harekeme. Li naha gund hana ku naha gunde ma ku az derkatma ve gunde de 1100 malbata. Kijan gunde? Ev ye gunde navçe Laçın'a kara keçti dibejin. 1100 malbat li gunde tenedijin. Evet, tabii bu kadar zarok bavek de yani. Bavek de. Bele bele. Yani vak günde vakusa zafa tane Kurd. Leb gişti hecmara Kurdan Azerbaycan'ı çende? Gişti hecmara Kurda valla merv nahaku aku Kurdu dağfın bana navber 6-8,000 bakar nazik 7,000 her ki Kurdu dizanın. Yeku Kurdun Kurdin zanın gişti çende? Zafa av merv valla aga bunurkını bakar 500,000 jaya. Liv servi mervni kartıştık beş. Belki henak bir tevlihavi çebiyor. Henak bir katına nafaf. Yani ev jaya. Ye zuva Kurd ve dare de zuva yani. Nahayeme am ve dare de nechuna. Yani am mervi ve dare de. Mervi Kurd Kafkasya'na. Şbervice pır tevlihavi pır ev guharandın çebiyor da naham raçı beş yani asimilasya bu ya çu yani çu evce nah gotun handibe ha asimla kırı yakşı ha asimla bun. Yeme henek zedetir asimla buna yani. Merve med için bervi bir hastaya bir ahirede. Neku siyasete hükümeti usakiye? Siyasete hükümeti naha vakire beş kutuştu usatünü. Lebini de herhalde evci ha yani. Tesir ha yani. Her duali hana. Her duali hana. Evci ha yani. Her duali hana. Du geleki bxir hati cardın. Geleki spas bota kagzavut Mehmetov. Spas tıkım nalınkan naha em rastı ve kare ve pırmezine em her vakti bu revş nuçayan Kurdistan'ı Rudav hem dinerin hem dukunin ev ser toru sosyal medyada yani xabata ve mezine em pırspasya xod. Ev erkeser milema. Yani Rudav denge her Kurdakiye ve hamu Kurdan jidighin. Her valla tevayij bu Kurdistan'ı em çi duazın seri de em seri ledkin Rudav'ı. Geleki başa. Başa em pır kevkoş bun kahattım vura disa az ser nave Kurdin Azerbaycan je silava xod anme vera. Herkes Kurdistan ra Azerbaycan ra dostani Azerbaycan Kurdistan em duazın 5 tabka ve aşiti her dugal ra duazın. امجید خواستم سلام مجید با همو کردن آذربایجانی هست تو گله کی بخیر هاتی گله کی سپاس